Solidarity, unite to solidarity. Imwalimun no district alongora. Ngesida cheda kinebe busa kente da kesara utuluda mami ducho kinete. Osote da ilo kina kirono da ija Iloonin luda ipo kama de jasi. Ainga disha nepeke da tukono ngonu da ibaja na kinete isirigin. Francis Opolo, tlode polo kinta Acakanuto. O district alongora ngeside keu ninu apara na lolo somero loda imudu kioko kongora. Neda aja tari Imwalimun na numunuma parani kech na ada numunuma kwa pukere apara na lolo. There is need for us to plan for retirement. What do you have? How have you prepared for? Arabu kwa jamu na reko ni jauti ni jaro saying na roku kuida tusi jada kijewe. Yo ito kina yuno amoti ajo. Ebaka ikusitu walimone luwa stop pale. Even when you retire, those professional ethics must remain in you. Financial discipline. Multiple loans. Johari kwa loloda ubejasu kuinde bite ya please kwa Ebe please you qualify for a top up. You are in bondage. Worobita chakilere yoto mo loan. When will you free yourself from loans? Anet Beatrice Agoro na deracha pasona kayu na tuongora district ngeside chamu ntebe isalakinti atachi okosi nepeneni nepeseka jai ero pitule lukumina kwata ngon mame pedori aitachi koke mwalimu nara idoele liro pitini so ije mwalimu aloista imo iponelo yatakina nyesida kapunwe pedora yangari kokukai osomero ile mabona ijaja to Iloonin no bank Imwalimun ichie alomasa kero na ishake boda boda no ilukili oko keno kamana to Iloonin ejasa kero munu ponent Imwalimun la amunu ibaloni pijaso ko yedo do ne rono aminase akero mona jana ki Imwalimun chie kerida amena ta jikapun so ekoro akero ngene Bungia jaune loan o jeni chuti bunde aberi ya take loan won ese mami munara kelo lo semero akero konida kedabe dueda etwana atdo shoman. Honorable Christina Mongina Poru na ada raya pejono na ada paran ngesida keonete obala daebe Imwalimun kanatarari kereno teso ngesida ibusa kintara utuluda iswama etenu ibusa kinti kesa swamoto mosomeroi karade jai monyo keje keda kada lode do ikiniti somero lu ipo kwa noda etojo kara shoman enomono matapara nena kadzene te ngunu no ayaun Nwebakebe, the teacher we want is the education we want. So elipite ngo isishana kenaka. Aroko si atupita kiromunu nwenerata luo yunatu nuikamunto si akiroto na kashoman. Teachers Code of Conduct ikota ito. Ngunu nwe utapugani aitametama nuikamunto si ashoman Imwalimun aja utuke the degree. Ilipe parliament. Omo mirereo alangiru neja atarisi shana kenaka kachuti ngunulu o primary ikoto Imwalimun bobokerelu oteso ai teiko kweni pese kapitere ya nitelepat ido ichie koto Imwalimun luda jai kina tomai numunumuna kara ede buono kinozi kanoda enabala de to tupitetea tukisho noda ilose ngesida ikeunto so balasida ebe adiwali isawe ne buneta rikapu kedala beta ito soma mama option era kirtai Iloonin. Our earnings very little compared to the work we're doing. Epola somno ni soma iso kwa Imwalimun okwa pugani team soka Imwalimun kapenera rebonbe Imwalimun just get a multiple loans around atiokuso ipo nyesaina ni Imwalimelosi ai jauni Iloonin apara na ada Imwalimun ngesida raiduch na inumunumo kangini karu olapada alo itomone terasida apara shakany idolo karu alako una kirotu ngesida bala ebe Imwalimun lo epone bani ekoto ikanoda etolomoni dueli ikone ja utene kecha ikoto mo Uganda kanuka TV East Martin Opolo Kongora District.